Muslimani 20. vijeka, a mislite šta vas dalje čeka? Muslimani 20. vijeka, al do tada vi ste Srbi bili, posle toga ste se potučili, znate da ste od Srba postali, samo niste od onije pravi, već od onih što prokleti više, zadulum se zemlje potučiše, po srpsko se zemlji razmilili, da bi islam bolje proširili, tu korijenje duboko pustiste, našu svetu zemlju zagadiste, po 10 djece ste rađali, da bi narod većinski postali, dočekovat protivni Srbina, kao majka jedinoga sina, da doševam ustavi na cilje, da oslave čvrstoću Srbije, podijeliše zemlju na krajine, da jedinstvo bude što slabije, a Srbija ne želi na probu, ona ima pametnoga slobu, pa na vrijeme ujedini Srbe, da i ne bi vješali na vrbe, al bosanski tuci džihadlije, digoše vas protiv Srba zilje, i tu ste se grdno prevarili, jedna trst ste orah udarili, nema više Tite ni Kardelja, to vam dosta ispuniše želja, za vas oni kao Bog su bili, a vi ste i sad iznevjerili, obećali Srbe potučiti, i od Bosne Tursku napraviti, al na Srpskoj neće biti Turska, već će biti Republika Srpska, nisu ovo se postali, već su ovo sada Srbi pravi, koji nisu pravi Srbi bili, prošlo su se vijeka poturčili, muslimani tako su postali, čistokrvni Srbi su ostali, sad se složno za slobodu bore, jednom svoju državu da stvore, a vasaljo pravi putem vodi, vječno miru i vječnoj slobodi, metari tu ispod zemlje dođe, oj to je djelo vašeg glupog vođe.